Predrag Sekulić iz Gornje Crkvine u podizanje savremenih plastenika i instaliranje centralnog grijanja uložio je 220.000 maraka. Kaže da se proizvodnja ranog rasada i ranog povrća itekako isplate, a sve zahvaljujući kvalitetu proizvoda koji mu obezbjeđuje sigurno tržište. Radimo dosta hibridnog rasada, paprike, paradajza, patliđana i krastavaca i to plasiramo uglavnom kod kuće. Ne vozim rasadu nigdje, znači kupci znaju da se radi o kvalitetnom rasadu i oni su nam uvijek tu, ne moramo voziti ni rasad naš. Paradajz ove godine radimo na površini od 1000 metara kvadratnih. Zasadili smo 3000 biljki. Sjetva je obavljena negdje početkom januara. Paradajz smo iznijeli, odnosno rasad smo iznijeli krajem februara i za berbu je stigao negdje oko 15. maja. Jako smo zadovoljni i kvalitetom i cijenom trenutno. Naš paradajz se jako traži zato što se radi o jednom izuzetnom hibridu koji je najviše slični na domaće paradajze, roze boje. To u narodu kažu kao volujsko srce, a u stvari se radi o pink paradajzu. Početak proizvodnje ranog rasada bio je otežan zbog izuzetno niskih temperatura i malo sunčanih dana. To je donekle i poskupjelo proizvodnju, budući da su plastenici bili zagrijavani tokom 24 sata. Kad smo krenuli u proizvodnju rasada, temperature su se spuštale i do minus 24 stepena. To je bilo mučno i ja i radnici, danonoćno smo dežurali da ne bi došlo do izmrzavanja. I nismo mogli postići u tim danima optimalnu temperaturu koliko je biljci potrebno, ali smo ipak uspjeli da sačuvamo i kao što vidite, biljke su u odličnoj kondiciji. Preživjele su te stresove i ja sam ponosan na svoju proizvodnju rasada ove godine. Sekulić u proizvodnji primjenjuje principe integralnog uzgoja i rasada i povrća. Riječ je o sistemu koji kontroliše štetočine, bolesti i korove i svodi ih na nivo ispod ekonomske štetnosti bez upotrebe agresivnih hemijskih sredstava. Integralna proizvodnja je proizvodnja koja je trenutno aktualna u Europskoj uniji. Ona podrazumijeva korištenje hemijskih sredstava, odnosno pesticida, samo u onom momentu kada je to zaista neophodno. Znači, ja nikada ne idem preventivno kao doći do razvitka bolesti, nego tek kad se pojavi prvi simptomi, onda reagujemo. Bude to malo i štete, malo i problema, ali ipak je bitno proizvesti zdravu hranu. Na površini od 2500 kvadratnih metara zaštićenog prostora, Sekulić godišnje proizvede 40 tona paradajza i upola toliko krastavca i paprike. Planira dodatno ulaganje u osavremenjavanje i proširenje proizvodnje, jer kvalitetom povrća se izborio za svoje mjesto na zahtjevnom domaćem tržištu.